Armut si perlok kilit sajan shaw amkan ha kapor step. Kini si perlok kidai kibai ba. Nado baki dang late school step hadu kini isngi baki layok kun yokti. Kadai ke step ke besat pat ke beneng ru kalong ke bitanan hadu kata-kata. Kat badang yat halenti kia tu kana syapang ki ki bak lai kendu ha kajing im jongki. Bat klem da slem kila poi ha jaka sejan harut kawam kan. Masin poi kila sei laki jan kinem ban sedang side no. Henry kawai na pedeng kita kalau ia kesati kesiar hapok Margum tahi kaya tu ia keperlok bakai kum bakadai kesati kesiar. Pat kut tanggi kentin baka keren ru kata kawai keperlok kala rensit pa bat klayo ia kata kesati kesiar. Kata keperlok be ining kong ia kesati kesiar kelapan na kata keperlok jongka bakadai ban ai ia ka namar badai maka kabai ining kong. Henry kata kawai keperlok ru kalakam badai maka kabayo ning kong ban bat ia kesati kesiar. Hakani klip mat kilaklet ia kejinglong perlok berormut kikam trai ia kesati kesiar. Kabala ia lam syadu uput bakin ia syok paramaki hadu bakin ia mesau kawai kekenjat kawai ketap kadon kapor bagi ia kelon hamadan rengkat berkepatrong senyu iwai. Dan bok bahak kata kapor ladan iwai iri orang ba iba yai lenti hajan kata kacaka. Masin yo ilek bran ban penyeklat yaki. Kolong ko be shisha ban penyeklat. Wat lai persyang bunsin. Hateng ila syatap yal di penpan. Henry da kacingna jengmut ila la ban pentanda yaki. Ita iri orang ba ila keli balai pilek kumni si perlok. Kita ki armut si perlok kila itu ia kebala jia barok. Dak jing sukia lapan yaki. Ia kata kesati kesir. Kila ai hau. Henry habo pek ba usyem penpan. Bakam dai kesati kesir. Henry kadai kesati kebolong rong sir. Hadin ba ulayatu ia kata kisdang sakaleran. Ialah deh. Kipet iwai dak jing susi. Syawan pet utau rirong ba ulas neng yaki. Ken mau kajing lalot kapoi syajing leran bar kajing susi.